Ang atoang vlog karong adlaw guys is manihapon ko og magsud-an ko inununan nga isda nga sapsap ang tawag dinhi sa mga sa Bisaya. So mangaon dayta ninyo guys. So magsud-an ra gud tag pinobre, bahala gagmay nga isda lang ato ang ginapaksiwan. Ang importante nga natay sud-an sa panahon nga mukaon ta. So karon panihapon ako ni mao ni ang ako ang sud-an paksiw nga isda nga sapsap. Lami kayo ni guys, bisag ingon ani lang ning isda, bisag gagmay lang pero lami kay ni siya kaunon. Ang pagluto day ani bisagulan ni siya iba katong iba ambot kung saan sa Tagalog ng iba, basta aslom na siya, lami ginasagol sa ining magluto tagpaksiw or inununan. Morning nakanindot ri sa mga guys, bisag pinubri lang ang sud-an maadlaw, pero ang importante nanginabuhi tagtarong, wala tay mga tao nga gidaog-daog, ginaapakan o ginajudge. Mora na importante sa kinabuhi guys. Bahalag magsud-an ra tag asukar, asin ba, pamahaw pa ni udto. Ang importante nga wala tay daotang binuhatan sa tuwang mga kaigsuonan. Kining ako ang sud-an karong gabi una guys, while nagkaon ko ani wala na ko nangandoy nga makakaon tag mga lami nga mga pagkaon pareha ng mga dato. Kitaaning mga pobre lang, sakto lang. Kontento na ta kung magsud-an man tag mga ingon ani klase nga sud-an. Dayon bisag pobre lang ta, so, ang importante nga makakaon tag ikatulo ka beses sa isa ka adlaw. So mora man ay importante sa tao. Matod pa gani sa Biblia nga kung nakay pagkaon og mga biste makontento ka. So kitang mga tao bisag basta naalang tay mga butang nga ginagmay, so ato ang pasalamatan sa Ginoo. Dayon mahimo tang makontento kung unsay naa nato or kung unsay wala sa ato. Mora na importante guys sa kinabuhi kanang kabalo ta makontento bisag unsay ato ang sud-anon sa matag adlaw. Kontento na ta ni ana. Ang uban gani labi na sa Afrika nga lugar, grabe ang mga kahimtang sa tao diha oy. Sa isa ka adlaw maglisod pa og magkaon kay grabe ka krisis sila sa pagkaon dito. Kung inyohang makita sa YouTube kanang nay mga vlogger nga nagpost sa mahitungod sa ilang sitwasyon dito sa Afrika, grabe luuya sa mga tao dito. Mga bata grabe ka malnourished. Dayon bata pa gani pero naka-experience ng mga naka-experience na gutom na kanang dapat unta dili nila ma-experience. So kitang nga naa din sa Pilipinas, pasalamat ta kay tungod makakaon yung tag tarong or sakto sa isa ka adlaw. So kanang munang dili na to sayangan ang mga blessings nga moabot sa toa. Kinahanglan ato adyon ng pasalamatan sa Ginoo. Kung unsa man inyohang kahimtang karon guys, kung asa man mo dapit nga lugar, so sa inyohang pagkaon sa pamahaw paniadto panihapon, magpasalamat ta sa Ginoo sa mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Bisag unsay ato ang sud-an, balag magsud-an tag ginamos or
asin ba kaya ang importante nga pasalamat ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo naglantaw na sa to ang sitwasyon kung unsay ato ang kahimtang karon. Malay na to wala ta kabalo puhon sa umaabot nga mahimutang successful sa kinabuhi o panalanginan ta sa Ginoo. So sa pagkakaron mahimo lang tang kontento dayon. Bahalag magsud-an tag pinubri lang gud. Ang importante mabusog ra ta kay malami man or madili malami ang atuang ginakaon. Mora man gahapoy kapaingnan mabusog. So kitang mga pobre dili ra kayo pud pobre kanang naray kaya-kaya. Mosugot ra man tag bisag unsay ato ang isud-an kay dili man pud ta mamili. Dayon naanad na pud ta sa tuang sitwasyon sa kinabuhi. Dayon sa matag adlaw kung unsay ato ang mga sud-an ato na pong naanad na or naagda na po nato nga kanang dili na ta magmain, dili na ta manumbaling kung unsay naa or wala na to or unsay ato ang sud-an. So mao nang kita guys, bahalag magkauntag pinubri lang. Ang importante nga makakaunta sa matag adlaw. So diri sa mga guys, pasalamat pud mi diri kay usahay na imuhatag na mog isda dayon makaluto mig libre nga isda nga dili na mo ginapalit kay tungod daghan man mig mga kadugo or paryente diri nga mananagat. Kung makabintaha sila nga or makadagan sila kuha, manghatag sila sa mua. So mo nay nakanindot dinhi sa probinsya guys. Labi na duol sa dagat, daghan jog isda nga makuha dayon makakaon putag mga isda nga kanang presko dayon usahay makakauntag isda nga kanang libre lang nga ginahatag sa tuwa. Labi nag tempo sa panguha dinhi sa mua, labi nagtingdaghan og isda, automatic na nga manghatag og isda sa mua. So kining ako ang gisud-an karon nga inununan nga isda nga sapsap, gamay ra ni gamay ra ni siya nga isda guys, pero lami siya ununon or lami siya paksiwan. Mo man yun ni kasagaran nga pagluto aning klase nga isda, inununan or ginapaksiwan jud siya dayon na ginabutangan og pangpaaslom, iba dayon ginabutangan og suka, paminta, paits na kayo inig maluto. Pero tinadyong lamia dili na jud siya kamahayan kaunon. Labi nag ang sud-an day guys nga kanang ato lang yung tarungon og luto bisag sa klase nga sud-an ba na pinubri lang gud tarungon lang yun natong luto. Masatisfied din jud ta sa kalami sa tuang luto. So mao nang practice tag panalagsa og luto aron maabot ang panahon nga kita na lang mag-inusara. Kabalo na ta mo luto, dili na ta magproblema dayon, dili na butas salig og palit sa mga restaurant og sud-an kay mo lagi na kay tungod ilagi kabalo mo luto. So mag-practice tag luto dayon kinahanglan jud pod nga mukaon tag mga healthy nga pagkaon, dili ta sige karne kay kung sige tag karne ma-high blood man jud atong kapaingnan, og dili ma-high blood tigok jud. So mo nang magamping ta kanunay sa tuang panglawas sa tuang healthy kay aron magdugay ta dinhi sa kalibutan, aron ma-enjoy pa jud nato ang mga butang nga naa sa atong palibot, then ma-enjoy po nato ang mga moment nga kauban ng atong pamilya dayon atong mga higala, og ato jog experience jud ang kaayo sa Ginoo sa mga butang ayang gihatag kanato din sa kalibutan. So salamat day kaayo no sa tuang mga viewers nagalantaw na ini nga tuang video bisag video rabi ako guys, kana bang kalingawan lang ba may na lang puhon hindi manigulang na ay remembrance sa tong pagkabatan-on atong makita atong kagalingon ba kung say
tuang dagway sa panahon nga nag-edad patag 20 plus. So mo nay purpose ani nga video guys, kanang mag-video lang gud ta para na ay remembrance phone. Dayon ang ato ang vlog bisag unsa ray ato ang maunahunaan nga batong mabidyohan. Ato lang nang i-upload din sa kuan. So nabusog jud kayo ko guys sa ato ang sudan karong kagabion. Bisag ingon ani lang ni pero masatisfied ka sa kalami sa atong pagkaon. Salamat sa naglantaw. God bless. Bye-bye.